Hello and welcome to the Talk with Sorinthan Haorei. The Talk with Sorinthan Haorei episode kapangali rangrum khwang tumli chunga ningshidle welcome sadle show hile actually tuna interesting sala khai kala ring phala khai kanala khai wi issue wi maramli tum sangrung vai sare actually topic na youth and church important sala khai topic a khang sai ituna theije itumwi society tangkul hi reshi sala ga jingkum shaka henai re atomna khangje ti shoda ara itum digital era postmodern era li okthuida kleine Jena itum with church lila arwi karatot kunitot we generation gap khalai thadla thayao and the youth aina itum with karatot being otsa khangrum li church li issue khalai thadla thayao ishong itum kharjan sang room we jena itum hi katha generation gap khalai bridge sapaira gaji katha issue hi le ngajek vaisare kala itum church na youth being li katha accommodate sapaira youth na church li katha order mu tsibai itum akasa da ko khayang ga da church kamaling a church aka kala society reshi society katha da semka paira kla ga jumuram li itum san ki nge sa vaisare jana aja show hili itum we show hiling kya shingila kaya guest ka tumrang room delay ina tumle abu aina introduce samira itum sai corona welcome sami se kre sada iwi yashong lipam da klaya kuira Varemi Zingkhai convener of cross cultural church planting network ka kaniali kuira pastor Thanreiso Kasar pastor of Zingtoze Baptist Church kagatumali kuira Lummi Horam co-founder Oasis Youth Point nishigatumna show hili rangrumi da klebang chunga ringpai ningshie nishigatumna razang khami mangaina kala itum sam ye sau mangaina itum society li khangje chunga kuira re kala dam shukui paing sara gi shit ksang ne shan khuye ningshie ara itumi tioma mai discuss sawa vaisa se and kare sada ina kuira Varemi Zingkhai li kre questions ada tro sangai le ina ari hangai da itumi society ara atamna khangje ya ti shura khari thoda ne khar thod we ning chugla standard of living itumi kharing khra ka shai ka shagrono itumi anything thang gi day to day activity hi differences kutung khlai da thai jana hi na itumi church lila Mataline church li itum otsa khungrum shi gi hi leili kam leili glai jino opinion ti omega thenga ye kala hi leida klai hi kata da leilak da leikla ji church we along li society in general but particularly specific saline church li kata leili glai jina na ti omega ka share sam ro jo now remember the topic Sorinthan Haorei the sheet from the pastor Panelists of Kasar Mr. Lummi the sheet from the whole to the sheet from my initiate the hanai yeah, we question the in Hantolijika Kranaudiana duty. Committing we care Kifuka again. Ninjang taking off the cap lady. Other homely technology in the cap lady. Color Kranau with Shikasana. Committing Shikasana difference to the site bringing up. You think now be exactly here okay he church the labor pain I don't know count the church the you kept the I found you like church obstacle the mercury pop that more other like I think a short differences from the late salad on other cap from the late salad church now youth pick up that make the church the youth the church pick up that make the issue the Bible the comment in the church youth leadership in how we church na itum youth in a key jam the key sign in the interest keep the up that make here simulate ka youth in a key jam play with church na up down the lake here chakanai Then the church, youth being popped up in the dark side. At the same time, we have youth being a church, to be current kind and done by the church, to be current kind and be to me, John, Sunny shopper, young church, 50 months on the outside of care, like the Shimanic outside. Okay. In share no we experience linala Uklutam Baptist Church we youth pastor agasa saw with no we take a really the biggest challenge biggest difference later the church will only king sa sani kliang difference youth in it we occur now occur topic in how much church here youth ministry
church ministry ni da chung khale okay chin ang chung difference like sa gawe kasang hat va church we youth khale dong hi church ministry ne church na va youth na o sa da le youth camera no da evangelical mo sa da to youth activities church ministry da mo khui ki le we church youth ka sakfatli mayang sang mira la dekai trak le je okay ka church na youth ministry church ministry ne da khuyong ni jiba youth bi khwat tong ma church ne yang sang mi le ga otma chung ka potna chung khui ba okay ning share queer mo ni ngai nan tala kai na mai khai mere tu background hi ngai cha question in pastor Thanreiso li direct sangai li na pastor ag sa da kala so far na oktira khai wi li itungwi society li itumi generation gap le dak le na ka da thei khwi le opinion ni kala matai la kai na ka chi ka thawi apong ka chi wi area li le le kala ka tha da situation a represent situation ni ka tha le li le jin na tyo mai ka share sang mi lo jo okay ning shla gai ishi tangko baptist churches in general itum aru le dekla itum pastor ka chung hi 50 plus 60 plus ne or even 70 plus le de or even 80 ka la pastor sa le de the itum pastor ka chung ka hi ara how the physical limitations what la ke chang chi dinam sa ba imne saram ne aruri kala itumui tangpul church li khin thot akhana pastor ga sa ga ji hi accept ra sa hi ma sang rang chen aruli idmnyang ka tangpul church ping ka khin thot na pastor ra ga sa ga hi ka chunglam ma chungrang yang ma chungrang chena itumui li youth in a pastor or church ka akhawa ga hi pastor sa mo pastor idum ta khlein da ina you likak le shi ina kya kam thara saming songai le ji ina you digan ina gan min san da you ministry plan ina le down san da hi ina church ne jil la hi I yaw khama sa da you ning le pastor you thung ta khle de khui ta khle de khui chena ara pastor I hiner how da I ma sha hina ir how da or khandot bingli mung sun khuirer ma da jil la itum church bing hina sa ga pai aka che ara church ka chi will pai now ta khle le de Pile them quillaga, Chisani Clamothi Lady, Atumbing the church nation by employ Sabai. Salaga, church with mission vision Jim Talak in a pastor in a lay down Sam Helaga, Joe, you'd bring the Rishal Salo, the Sirejaka in a employ Sadakly, church in Sadakly, you'd pastor Bajiba, Atanshi, Pastor Remin Hungary, Mashanova, other upper Kantot Sauda, you'd bring the king down the lay, Atom struggles, Hilja, Telda, you'd bring the connect Hanba, church main pastor ban, you'd bring the connect Hanba, Kasaina, you'd pastor by him, you'd evangelist banak, connect Sahi, Ali little Sama Ojila, a link soon by Mahojilia, in the ministry Saji, effective Same, Sada Tumuli, Gapi, Bishop, Sapai the Kui, Sapai the Kui. Church here, family ne, pastor Tigan to me, Avavakane. You'd been here now, mere no other women begin. Chewy concept he tangle church in which Akmaze tie. Nashi women bashiba, Nashi youth bashiba, Kachi, it will be young, it will be one nest Kachi, Izang the inner Unzang you church lachi, Palani side, Ka itum here Shumkru ko, at the branch can demo ko, youthness hadley church ubang, church, women's hadley church ubang, to one nest Kajuи, Patakang room here, to a lag in a consultation pumping room, prayer meeting pumping room, like a church na Ajgum Zingum Hisangai. Church mission plan ji hine hili youth na kirol kubaira ki khungai hada help sangai kachi ji kharansa at the same time youth na uraishi church khnobing ituma jum jum hili sangai ituma plan thale dele china financial aid la pai spiritual moral support la pai hibing hi church na saming sangai sami baira kachi phapta le rum haire je ka church na itum youth binga lungli gap le dekli tlak sutarak ji that first you observation okay ning share pastor na thalagena hangmi ga one supplementary question aka arujili na khani thot pastor ak zada na sara khai uli khara thot ai nan tumwi ministry no ministry le mong sun ga bai biggest challenge king sa sani klang sun chi da le dak le aka hi isha wa hilaru pastor hat le ka aba hi mai atama khli maling la na pang sabela len youth bing hol pasa sai khara awdam jara kan ghai le ya chena ana sangai la physical dim sakra le number 1 number 2 li
youth being aruri face ada kle challenges atumi trends atumi thinking khin kle le jara mong sunur le ya jang mong sunur la jena ana sangai jile la abana shabana passer khnawa ga sada youth being li atum being li ang sogi de kle kladam se de kle hi kang hada bible here mong ji baim of course he principle wa tam staging de le biblical truth wa ka practically atumi mirin di atumi difficulties challenges face ada kle jili mo ba shum khar mung shum khar ga ji ba tak le ho wo ara atumi level atumi ring de kle mirin jili ma zero tum da jang ma zero tum da jina ji ada ji itumi church li hi iwang ba hagla khai challenge da khui okay jang khai jina khui ning share pastorly ngai cha question jina kuri Lummi la direct sar le ka hi pai le wam ta la ga na no personal experience le so far no ministry ra khai le kala na khani thot le khar thot le na so la ga no experience le generation gap hi ka da le ke chi we experience observation te we ka share sang lo na he ka da ina apong gu thome na da iwi opinion ni share sa ga ne clearly to me tangul culture hi ba gerontocracy jiga kharnau na khamunga culture ne kharnau na important decisions ku donga thum na phuira or governing bodies ni la kharnau jang sera kharnau ni kharnau ka sa culture ne phala khai sak avada ko jenara hidi hui ku shoi disadvantage le bam jine hi thum thai da ga sai ka tha ra jiga ara kharnau na khamunga kala kharnau na important decisions ko khuya culture kala jidi angyung sedit khuida ka sema society ng sawida ara itum ye church man nimning na even itum society le nang da khuni thot ping na khila kharnau ping he clash clay no kwai na khuni thot ping na ara tam phui shukui da ka thai thang me da important roles si khu ge ja dam tran important decisions ko khu ji ila jang ge ja dam tran kharnau ping na accommodate msa mi khar hu problem hi le yaw with the gap hak mai thui khai kada here itum society outside church man nimning na ara inside the church he problem same issue hi le khai no Juvaina hina itum ni leg sa gap hi da white samai da leng sang thui khai ya dena problem ka khni ni da hang hai ba itum khuni thot bingwe na la thada itum ni ko shoya na ba tam ga hui shi hui dong hi critical sala ge na machu khrik da ga analyze sa ga da ga you context li you society li he implement sa ba ga sa ba kya feasible sa kya practical sa ji hi la ma chu la da pong pa ga le bam ko itum khni thot chong ai la ya theology la bai or any outside theology itum dam khui shi khui chung ge da hili implement ung sara hili da sabai se re deliver that na da da hi pha shu ne it sounds convincing it makes sense hili ung ga da kudong am sa bai le wo ara ji ung sa dam ni khar thot bi chong ai la hili kana ta open sa la ga embrace ma sa khar welcome ma sa khar hi khle vai na hi dai na gap hak meng sak ji no ada kharnau bi na da general sai hang nu gam tu da khle ya khni thot bi wa dam wi da ga da pong bu pha da khni thot bi aya chu nang jam theology ba dam na ga hi la ji la sau se da da khung se da ka ri ara khar thot bi wen la a thu wen la respond hi ngai cha da mi lu gi ji no ka tha khra ji ga khui khung gu tong hi za ga shi khui khung nim no pha hai da le wo ka la khni thot bi ya ara khan ba old method gu dong hi ngui gi ji old method gu dong hi ma pha old method gu dong ni new method gu dong na mashung mai pha mai ga da generalize sa la kham chu hi ngui la khai ning chu ga ko method chamla khai method gu chung ga khe wen sa ra sa method gu chung ga pha la khai ma khai de ko chita ji embrace sa si yo yang chita ji discard sa khai ma sa si yo itum gu chung dam khai san la aya wen dam khai san la khung san ka thar je na ka jam ji la few sa la ga shin nu khai na sa si yo yang ka jam ma ji sho go lo no tu mi ja ra ma zat na le ne ma ji da yu bai zat na ma itum mi ka thar bai zat na ma ji da few sa bai le ka few sa se or etap sa ka bai le ka etap la sa se twi sa ka bai le ka twi sa twi teo ka mi bai le ka lo mi na ga itum mi ka ta da method khni ni ka idea khni concept khni ideology khni ni rum ga sa bai la ji dam chu ra khusho ka bai le la khushok se yang discard sa bai le la jin khushok se ara ye kharnau choi le hi open sa ji no itum hi outdated sa ye kai khwa ka ji hi open sa ye accept sa na ga okay so let's embrace a new idea let's embrace a new method
ya maybe the truth jiba mang je sa bai ko truth ji ga da yao ra dispenser disperser ga ji method ji mang je bai ara church shong wai na theology shong wai na hang ji ga and so he gap he khni party khni da two sided story no party khni ni na phap tang ro ga ot ma sa grum ga ba khni tho ping na yang ai na vau tra ga khana bing phap na dam ne da khau ji ma ga na khni new shong wai na itum nak deu ga open sa mai ra khni tho di shong wai na ot method dong ma pham ni ji ba ji khu shong ga da ga da da shik bum ji ga da o sang bum ji ji ba ji ning chu ga no ung na ga contextualize sa na ga tam wi khai ji na contextualize sa na ga ung sa ji ba uti yu ga ni bridge ari gap le da hi ta da narrow sa mai da sa kui pai ka da bridge da sa bai mai rao da ina da sa da shan ni shong wai okay ning share ku Lummi Horam na nam tala ga na explain sa me re kala ji li thai gu pa chung ga le lag le thum na party amang expect lam sa bai ne khani ni thum ne ngurum la ga osam room phung gi ne because itum october gi ji khani thol la khar thol itum octing room shon gi na itum osam room shon gi jin da arin shi ga thum na hang ga hai ji li khang na ji tral differences va le lag de le generation gap hi clear to shoot and are ku Varemi Zingkhai li question aga thro sa le ho ge itum na ara osam room pai ka vai kala itum khani thoda sa da itum sa khangai ji la sa bai ka church we na itum mi ki expect sa se church we role hi ki mai sa ne gla itum khani thot pi mirin shape sa mi vai or itum le thamai accommodate sa accept sa mai le ka da bang sa ngai church when itum mi ki expect sa se ji na ti ong mi ka share sa mi jo itum church being he kha chudo church being he self reliance project ning sangsar de ta itum church club da ta khawat mle la ya phaisa lan ta da ngang tha pai na self support sa ga lai khwai church da self reliance project je phaisa ta da invest hal ka chung ka sa church le ga bai ta in the detail ga kham chu ne self reliance project hi phaisa ba lim sa la youth li sa ki ji ne our church li le de kle youth ping je this self-reliance project is the same as in the creation. Okay. Because akama church atom na choosing is in there. Atom being spiritually, thalayina crystally thailaga, crystally gthay youth ping, merangla, mission gami hego. His own itum na financially he aka projects hame salala. Aram jatum na choosing is in there. Ji shoyawe the pingay. Jen a self-reliance project by he even youth ping sang sangai. Yeah, pisa the grasai, Jenny balance your strasa. His own balance your smile, I can only focus on you guy. Is she thankful churches being jolly? Now being among us, she read the create at the young. It was self reliance project. Pisa only focus on the pisa paying li have highly focus on you guy. You people ministry, Chung Ho hang margin. Chipawa, youth ministry le pisa chung daga sai. Atumli kumak li kem access hakim yim shop jine. Youth kem access hakim hi mashap jide je. Atumli discipleship training, atumli kata the relationship seminar kata thangka la one day seminar la kuchung singa him hi daga sai jine. Ta hili rubawe involvement le awida. Youth the sign last salam sarah like action link. China church being hina church we learn le dekle kala youth being le atom reliance self reliance project aksada atom le youth being le space mi le ga ya room ku chung kan mi le ga church ya atom we youth being we thada ramai me thu ji ya thada atom for right place ka sansa kaun ni ji ga thada changes our the okay are we nana shares ha gai jili mtala gai na invest ka sa ba hi youth le chumai tu da invest alo ka jili na kila mention sadly in a specific particular salai la khlang han yu shi ka are we nana examples are the youth ping rang ai mai tu ji apama kha sang sak ngai gi ji ka chik da khi mai church na sami ka rang ai mai mo do ji na tyo mai ka share sami jo youth ping music like right. Jan atumli
season that shoulda atumli the music go program organizer me important size ne first thing that I saw shikle gi hi sa ga yut mra gi la ma khai gi shu hi khai da shu khu shikle an ku sam mi ga khai ma sam bang chu la right and you teachers in raga how to ma shu ba chu la then first in raga why jam sa the Christmas winter season right about 당시도 크리스마스 콘서트 할 사람이 댄스 크리스마스 할 사람이 last year 할 쿨리 레데클레 처치도 너무 유튜브 내가 advanced Christmas time 원래 더 히크다 액티비티스 가가 유튜브 저스라지네 the once atum church right this he we are from like 그지 here atum ni okay okay ning share church role gujung ka leilak tale youth church kangai ma khwai kala participate chumi sak vai we ning share em thalai na share samere right a question ye na pastor Thanreiso direct sa ngai you shitale na pastor ag sa da no we church li na youth ping hili ka thada accommodate sa si ala youth ping li in the hita ministry sa mi ngai hita sa mi le or ta sa ba mi ngai church nei thada open up sa mi ka itum hita roles and function ping sa ka itum hing room pai me reji we na teu me ka share sa mi ro cho okay recap da ia ada nuila ga na ministry le sang phok ge jang kala youth le shla ge youth le shla you church ministry li youth integral part ne ta tong li athum mag jang ma le mane ina phaning laga hi iwi thei khuni sa ka thei thure ka ithum wi tam ge thei li ka phab ta li klam them ne ka tangkhul ithum wi phab ta li church ka ji hi building hili focus malak en le de le wo okay jang chena ithum church ka chung khawi budget eng ba ka sharu sha khawi li 70% ba building in the sense church building la by project la by whatever jang ka chung ga se le de in hi apama khli sa lai na hangai re mangla mag zanga ka zan mu phwa ba yi ge je mari lungui li thum lakh crore spend sa gi dai thum mashwam ji dai mangla ga zanga ma shungi da thana gi de khli na mer na ba ping ni sem se ji hi church budget de ta ga crore ka wili church budget li lakh ma ti sang mi se ji ko oi bi mang chung nai de thum chung khan mar sa le de church ka ji hi soul church li ka da khli mangla ping li khang da jang chena kada chui shift chui khanga ji phawata ji khanga je phara da khui recap da jang isum khanga je phara da khui kongwi simli thing simli khorum la laring palak ena lum la ka ena mangla jang da rally sa sad le khorum le ka ji ni khamba ta ena church hi fellowship da church hi fellowship na church hi infrastructure ning jin da church hi story building jim ning jin jang hi isum diaw me ka itum tangkul wi itum a chu itum trendly church with trendly hin the om ka carried away sak jare hi parishtodan ni pa ka create itum 12 13 14 centuries li pang lak en li sa de hi jang sculpture arts painting pinnacles towers chung gang han rok la ka chen issue building wa ya ka issue church ya ka ne ga ji han rok la ka chena ara phe da ga saw mo je building wa phe da ga saw mo chena chili dla itum church thana bing na katinam tang vai de the cure rak pok che naw la gen Martin Luther na ji reformation program che rak khang che de je bible li itum khran ni pa ka church history li pa ka Martin Luther na church le ka sa ka tong ku sok sir how is de pa kr church pa kr ping na pulpit mang dai mi ji de jang ka ji itum tang itum church le ba ka itum chung ka na hili mangla ma ga jang hili focus sa ga da the le hi hing jeng sangai kalang je rag ji kala ing je hwai wang la panglang in sat le kreli clearly church we activities li of course it may chung kana camp sam bam lai yearly twice a year la sam bam lai weekly youth service le lai bible study weekly bible study lai prayer meeting de lai ka chilang me khar da ari shi ishing sonok na hangau la youth da chung me kap da shu de hi music and sports ne jang chin hi itum church ping tum sing khu mo re atum li church program na masabaim la holgam ram la playground la bausio right jang refreshment ko ala ka ba samung khan tha ka sausio met pha mang la sa mu sio sabai jang sabai
itum na chi atum li yo itum khang riau hili itum talent hili church ni yak sa da khumi le mo da atum na chi khwe hede je ka itum na ka hang tran itum ko tran ja atum chi accept sa ge no wa chi important sala ke da khwe ka of course itum we chi ka sang chu foundation hi thala ge na che mang ning khwe ka itum na sa da tong ma chi atum kuno shnung de bai shnung wa jang ka ho khwe ji sa da ho khwe pai kala once that me hokui laga atum na chi crystal mirin misang da jahai ka church li throughout the week ishi run mission with for the last 8 years bible study saradle every friday youth being one okay almost 80% is in school kai youth being in school kai atum jang adult class sang ai you do class sang ai kai ka youth will adult will even in school junior senior la sang ai jatum je ta kuma khali atum ning sang bing ba class thum exam tha ne je Tachi involve hang by Sunday we psalm reading, Sunday we conducting, Sunday we scripture reading. Kachung na national be teenagers when you'd bring up in the kui. Kui siya sa ta jang cha sa ja yaw khom mai na omni ga church kan na kui. The church li atum na lung lak en bam hai je ka church atum ka khain khalum ba lum me ka bom de le. Jang ha dai tum atum li ha involve sa nga sak pai ye church budget kum kha pe assembly atum plan el ba mel bai ka yang la cho you do wang church na cho 아주 미시 어마 살리심 하이왕데 때문에 가망라 더 쇼 메르 저거 오 이tum 리슬라인 쿨리도 이tum 리슬라인 쿨리 코 저 판닝 나가 아tum 아tum 아다 처치 닝상 메르 그지 아다 이우시가 상네 밥다네 okay 닝시 기장 가래 pastor nam talaina no church youth lim talang focus salaga o sala le chung ring pai ningshi ari chili nana ari sports ka thai na music ka thai na ka hangli ina aka ngan chan ri ke itum christmas atom li football volleyball da thada lum na lying railway ka apart from that church na sports activity program pu ka hai cha kam them ni for the youth chena no we kam chukli hi thai itum sa pai la ka thada sa ka pharak ji teo me ka hang la sports li youth ping rum pai me khwai hi okay ishi tangkuli akashida sai re khali long ram li sports festival da machun churches tong win volleyball players chung how the first time thought that jin cycling na ji itum jang na itum na cycling na ji the sports festival sa say the church ma ka lak ji volleyball raw mo sporting sang mo jin ji ka tong lombong da rang raw jin ji la la ka ma ya shong hi church ka pu gi sne ji la ka sar la ka ji gospel presence ha no ye jim ta la ka de khui okay one in a maring li bombe la ka ashina bring a tong away gospel olympic da itum with sports activities being kimezang ni kam the me lang ka chang pa ka tong inclusive tong participate sak pa ya sa event khang ga khu ga no je church ning han jin wo money involved sam re mi ka mo hi money involved sai re ka sports la by competition jili pasani ngai zang wi ya ka more on itum certificate appreciation acknowledgement ba mira ka je dang shun lompong na singal ka ma thor devotion ya gospel service ka sa ji ma tanai ji itum church me singa bai ra jang aru jang itum lijim le me ka ji in the near future sak bai bong la ji itum sa saman le ka sangai ji okay kama tha idea ne hi tha implement sa si ji ba itum youth ko chung khala church li ra ai mai khar la ka ai ka sui ba chau morning la ka first step ba ji hi khui ka bai ra ji la chan khui le akui Lummi Horam ni la questioning rai cha han ngai lu shi de le itum youth aksa da church na he sami ka phara ji itum expectation hi khima mai li ari church na sami da kle hi ping hi ma thai hi continue sang sang ngai ka hi ka tha ping hi la at sang sang ngai gi ji no wi shoi na teu mai ka hang ni lo jo points ku jung ba amai me na ami than so na cover sai re kha ji in ha dang gum sang ngai itum youth ping ni church ni neglect sa da hi it's an open secret the taser je kala he neglect sai je he youth ping mang na hamning ne even neglect sa da khli bing jen dang da theira de tha da shi chang ya mathem ga ta ram thei thre ka hi ba to na taser je ne je na youth ping ni neglect sa je he ina tha da chu phi ga I thu mi li pastor la bai or youth je akui sa da kho ka sa da pam na khli ping adang in hang hai da important decisions ku la pam na khli ping governing bodies ni zana hai mi ji church theology ke thei khabat kha da thei wo ka da la ji ka church theology je ka ba idum church hi ba body of Christ ni gu wa sa the function tha ne chi di part ku tong hi I jaw I sak thei ba thea ti shu da ka ne I jaw gifting ti shu da roles bang ne de khu da hai ne let's say
itum body of Christ di youth hi pang ne jolo children department hi pay ne jolo or women department hi khana ne jolo hili pang ni neglect sai ka or pay ni neglect sai ka hi healing sun no in children ministry di neglect sa le na de was khil sa winga ya pay di or pang ni neglect sai ka body ji phasa ji da function sa ra ka ji hi mata na tam ga sai da ga sai o khana bing ne main sai na chili twisting a bing or ji govern sa da bing ya kala him thain tam de ga itum na focus sai ji church na focus sai ji ba children ministry ko youth ministry ko khivai ge ji ka ba athumi akham mai itum pakri itum lan ne ji hi thing sak la ga hili atam ju me de invest sa hili pesa ju me de invest sa kala athum ni ideas la or itum creativity la ju me de invest sa na ga hili focus sa ji hi khana wen ha pok la ga akho ga bingu jen ha pok la ga he we understanding hi le shi je ba yu ga pning ne itum ni sami ran ma sami tu ji youth bing ne ya youth bing ni sami gi ji ma sami tu ji gu chung ga ka ta da de shi sang je no jen ha pok ha ga pok ba church theology third zain healthy sa lai na thai akho ga ni ja ti shu da itum na kibali neglect sa ran ma ji thai da ya ga khane ni ara hi neglect how da chung ga ma sami tu la for example ukhuli ta the hottest topic ki le ga ba khamang ga problem he youth being chung ga pop arena thi le yang or ara create ka ba man sa la ga ne sai itum na ari shi sai itum na sing sa dam ni ba number 4 brown sugar da ma sam ram no itum shi na dam ni ba pharmacy di sang bang ari sing san da arom ni khuni do ping hi pharmacy wa ri ma sing dim de direct number 4 sing he de heroin sing he de direct brown sugar sing he de khivai na perma wen pai me ka sam no la pharmacy wa ri di ba jin da pai ni ji he no wa ra je na ma sai no la pop ma sa no direct injection bai na kap thui he no the ya ga sak da le de ka dam ni church ni ki sa mi ra church na rehab center ga ran sai da sak na da ba UTBC church na Puyo church na ka bin ji yang Hunpun church na rehab center ga our church member our youth thi da de bing wang rehab center ran sam yu sai da juwang budget so with sak na da ba ke juwang sak na je ga ba na samang da de church da samang da de pesa ji ke invest so ji adang ami than chon kha da mangla mak jang thing lung gui yang ji invest ga sa ba yu gi ji rehab center so mi bai atumi career lim tha la na nurture sa mi bai seminar 중에도 기도 삼이 봐. 야 dance studio 훌리 dance 사회에서 사강에 나오고 쭉 쇼라데 저스 dance studio 아 쇼미기도 유튜브에 비식 사사다 그라 좀 미린 세미가에 방 ministry 사사다 저스 dance studio 아 쇼미기도 기삭다 turf ground 아 쇼미기도 기삭다 진짜 봐 사가 빠이고 쭉 하네요 그 유튜브니 그 아하나 봐 mi social responsibility na church mission work hi tai khodo mai sa khai du khai itum phra tan khai bu khi ma khai no jang han ba theology di ba hi ma khai no go church word run de hi yang rumbai na o itumi physical needs ko dong mit sa mi holistic sa lai na ministry sa ji church word run da khi tu na ri khai bu hai da je na ri sai ba jin da sia sa mi yo church de shi ba nim na pesa da ga sa da de ba jin da sia sa mi yo or career with Muramni the pop na the bang the bajil siasamyo mandani gzada the bajil siasamyo church hold the hui khongwi ye mushungwi no firstly kala mission order na social work hi dai khodo mai sa ba na holistic salai na mission work sa ji ni ji hi mushungwe ga yu ga pning ne masa ma la le da ko chung ga sa thyo ro ena la sa de na hi la hangai ido church ministry sali 이tumini youth being na zang na ga church a lung ni kham ta sa na ga youth being ni ho kom ji ma ga nam no we have to go outside the four walls of the church because na pha da de lost soul ding ba ya le za ser le wo street ni za le wo ground ni za le wo yang parli pam le wo samshin ni pam le wo 제나 rigorous 히 purpose driven church din 타이는 배 아샤바 위 example in 그가 다 아메 프레미나 항해도 아샤바이 khai suy thế lagi지 왜냐 khai suy thế mi 바지버 they think like the fish today 그러 khai lo 강자이너 지금 저 도종 협범이 빵ngay kham bang mai ju bukri san da legi seng san la ya zin jong hita bang ni bangai na ba adam na bai ji人家啥玩意吧？只睇个个就开一头中水个吧，就把米帮爱去那些，就把米的把子啊。开人中个吧，阿拉只帮爱米就把米的把子了。啊，那 comfortable 啥帮你帮开水机还生那个开的帮来着的。And so we have to go and meet them where they are. 就除了只帮人家 ministry 啥子
khai usin awi ni tara sala ano awi kyodo Jewish things hamang phai pam je ya synagogue ni pam ngam ho pam nei je da ya fisherman bing ne legla sam pam tax collector ba le tax put ya sam pam pam and so you concept you with the girl ministry za hi isum church aru ni ma sa pam la confine ma sa pam la shock the girl thum khlai lai pam ni ami than son ga da ground ni pam ne na ground ya sam ma street ni pam na street ministry sa se town hall ni pam na town hall ya sa se hi ka sa meng sa ga mo hi da Hida ka ba yu ka ning ni apong chung gen da problem nei da ka hida suidara la apong chung gen youth ping hi ma shung ka me ko hor na ong tha shokra sa ro okay ning share ku Lummi challenging sala kai interesting sala kai na example mi lo ko chung ka share sa me re ning she itu me sak sa ma ning la osak la jong thung re sak sa ma na itu mi sa ngai very na sang sa ngai ji tu ma sa ro ba re osak la jong thung se are usually queer Lummi na hangai jli ina queer Varemi li question na han chan ngai itu youth sping hila ara hili society in general in church in particular itu na sangai la masak pai chung ka khlei ta la thai ari ta da platform ma khlei avenues ma khlei itu wang examples the recreational center khlei akla ma thai chang mane church na ara hi thai ki kla sada khlei ja ma le tu ki da itu youth ping chung challenges le de le re and itu we care thought ping now being or church we do sing being that the deal make a take away what are the challenges faced by the youths in the present are we youth being the challenges face some really clear is deal make a share some little okay but I meet the recreation center to sai ukhule ya itu mo youth challenges ha face ha the important sala ga ka itu mo abong le recreation center am le thum gi da Lummi na ngai da some command here to one recreation that the recreation hours at you can ari kap khang nau hi itun na park li yaw thi wal ga riaw khang nau chi sa thi hain okay itum li theater hall ma leng nei park ma leng nei ground riaw phai ma leng nei live up mang riaw pai nei December ai ki tiong pheng riaw pai nei ta hi ga recreation center ma le thum gi de itum mi kmoi ya ada limphang ai sala ne ma relax hang ai sala ka him le thu je na atom shimli nar la ga atom phak fa relax ha fa khe na sau li ji ka jik tha je na sa thu he sam kham man ari shai kap kham no mang kham no hin relax ha thu he chu wai na atan Lummi khang da church ping da church a kham bang nam sa rum ne ji sai ji la church khaning tum partnership sau ki le ga Kvain mission so kita recreation center san shop by park mission shop by atumli atan khang da dance tam kvai stadium sim by room salaga camps and sports in kan by kita sing kan by challenge si ja akhane ka khani le ka hang chi to itumoi youth ping na face ha da kle atum hi church li rangai salala itum hi youth and church yoda in chile hong ga yang box li zang ge youth and church job da youth ping li church li room cha ham le ji tha ji the tum church li ma thora ga lo youth ke deu mang le sam ra la sa ko queer li queer le sa ra ka pai bai ba sa ka ba ra ka da kle just scores ping ye chong ba ava ba sam ne youth ping am ra ka chin le thum na phap ta ba ye ji ba church ping hin na youth ping li neglect sa le okay youth ping welcoming environment ma le tu ji okay chui challenges youth ping na face ha ji sam sa da atom the church ka ba them strong you are important some sa da you belong to this church you belong to this church you are important ja atom le welcome sa ka le ni ji ba atom church ka ngai spirit mission ba khachili wala ka le hai ni jana atom church li ja ka free sa da ma kle ba ba khnai chung le hai ni itom na youth service li down church lead pastor sa sai sam sa da ya itom na youth ra ka ga bing li ka yang li ba mai le ya first day tang yang li ba mai na ra ka hai la na ra ka next chung mai ra ka ji da atom li cha khmang le coffee time li wale na li ki ba ho na khiskuli da asna da sang da liter sim tha nai na li bak nai da atom li the welcome sa ka chung mai ma
다들 유튜브 충강 사주 khai 아항 사주 되죠. 전 아톰 난 챌린지 하더글래 아탕 넘버 1 아톰 이tum 유튜브 recreation center 네. 그 캐닐리 church이나 유튜브에 자가 welcome 마살라다 아톰니 사주 저러기를 만닝래야. 그러다 directly or indirectly the young khai the lay khai chung lay jin to challenge strong lay chi church na breakthrough sound ni ji ta shuna wa okay ning share mthala ke share sa mi lu shi da ari ngai cha question ni na pastor Thanreiso li la direct sal ngai lu shi de le ithum ya ba mi li youth being na church ka ngai lag la ma ka pai o ma ka ngai khiwang cha ka athang gui Varemi na hang hai da church ituna members being yang you tell la gan dei bo hi khiwang sa sara no opinion la thengai church na kachita khime platform ga youth being rangai me sin ari atuna presently challenges leader claiming khime le no opinion la teu me ka thengai I ari shi itau na hangau la ana youth ling ho sau da ana ji anam thamai theire ibada of course youth le tak soi thala la youth pastor sa jong in general jang kam tada hi hang ka ada ina gjang ne iwu church wang hang nim ne dang ada khela lang so han ka iwu church Wednesday prayer meeting Friday Sunday thor ngin worship congregation yu na chung chu ise okay ise atam ji na chung mai dang ka gang thada youth being hili athum bingli church li involve sang sagra relation sagra jeka kang hada ithum hi athum mirin box la sai wo personal life jang ana tong dak le chapel ana tong dak le shoe jo pam li ba jang la ga ke sa mirin ni le ji ba la ka sympathize sa da sai wo yang sang da sai wo ai pesa ka chung kha ma jim ne jang ai thakla ga le dak le ya now stock bajli alilpa sakhamang lang jon mi khai our school fees now wang taxi phara now wang our pocket money wang our dress for the college wang the care khumi de leka Jesus Christ ministry it's all about compassionate ministry de ya chang chena itum hi isn't itum le tendency le lak itum church ministry hi ada ka judgmental sana why de kala phaning jine chang shimli environment mung tam da nangwa bing kunang malung ring the acceptance part like a church ra kai thun la chili the judgment mang ina thun de preach sa tam stage ai ka our church ya thum ma solace comfort sam khoi pamning na thum de kill di sa khoi pam sang sa khai le ya pastor lin question ga han chanau ge originally judgmental ga sa usually in a he li thoda sa I thum le hi chung ga thei sha in a iklatan la lecture li sha ga ngai pastors be no speaker ga te bin khar now kharabing le how important is itum we lifestyle example in terms of itum clothing or itum hairstyle rano itum kashan john ornament ka sang rano he in itum church li ra ga ko khrum hi kya ki importance ala kle maramba ba ara khani thol ping wa fashion ara with the change of time itum we shan vai jon vai hing te itum hairstyle day for example itum na kui sami color de ka jingning ra ta lo jilla pulpit 1 point hata ka hang lang vai yang kai ka vai itum ornaments itum we kong sang ga tham sang pai nei jilang vai hi wa how ya tam sang sa nei ji we ta no pastor asa khani thona how important are these things ada itum hitai church ka side ka sa lag la hi ta wai itum khani thoping kai ka church ma ka ngai la lei sa re maram ba au shan vai ton vai je na yari ashang wa kharnau bing sam da le ji khang ga tai hau gi da ei ho opinion na tyo me ka share sam jo bible we principally rally khokum thran decency maintain salo ka chi chi pale chang no dressing no looks in maybe distract sang sak lo ba je ei thum quarantine li che hangai de le ta chi thum to na pha pa re ka hang tha da ara ma thei ma da hang mi khwai mle ma da ava ma shungwe phai da sang la le je ok thu shi ku le jang ta chi I wi ding le I wi ilang so kham tai ba ba ma kham shung ma kham tha je hang se ka when to say and where to say where to correct and when to correct ba ji itum pastor itum hina theda ga sagi je de ka chi jang kala even how to say ali heart sa khwai wa muning la khe khwai wa muning la ka ana ina hang la ka ana phapta la ka ana yo mai jang cha thai jang da realize sa khwai wa ma hang le thum chung khawi ka hang hi pinpoint sa la ka khek wi mai shi khang sa wi ka chin hang thwe da ka chung khana mo khwi sang lam no ba thu hai no je chen khang ha da chi
me church rau shim khathan bai thum rau church khathan ba decency ke ji thum ji thai ni thum maintain saru ko bai hang hau da jang ka khang thala I thum na ina the me ina pa da the me da pa lam the la ma thar hung la ta chin ka thal la chim shung khoi se ka correction sau atam ma pam ba ji I thum bing na ma tha mai the la ka thum na correction sa ka je khui re ta khui okay ni share the sense la ga na ka ba ji kham ta ya ne ku lu mi li in a hiu li tiao ka ang han ga li shi de no li khem tran no liberal sa la ga ni the no way the way of living your way of the no way dressing sense no aka no way outspoken sa la in the so appreciate sai itum can you to da sa da are we same question ji itum hi you da sa da are with the change of time to dressing style la are merkali khang ga ji tu ma sa ga itum ba ot sa thui gai la vai mi wa shang li jan ka itum na san san mai chon vai ji tiong te de vai ka church na la accept mak sa tha la ka thela lai bam bam mai no experience li ka thak lai ji tiong mai ka share sang sang ai ta lai ni tum we are we trend fashion we leader no aka ka no ka khar thot na ma sa kra itum na sa da klei li how acceptable is the church towards the youth in terms of fashion no experience kala observation and then church na ka tha da sang sang ai ji tiong mai ka hang mi jong hi ba ye 그냥가 다 당을 랑봉도 범금 나인 게 바이 토픽 뭐 지가 알아다 이나 강이 youth being perspective ina kala church perspective ina khini healthy salai na mahang ka phabdang wi bai ji ili youth being phabdang wi bai kala ka church na or at khana bin let's say da phabdang wi bai de ya and so area ami son ka hang ha the decency and modesty ba da itum na fashionable saga ma sang yang whatever it is by compromise mak sa phai decency or modesty by ya kai to church ka sa ang na ba I took Munui to Minnesota, Kansa, church with uniform, other that Jewish mentality, creating new ingrained somewhere with the Tukaniva, the shopping sala, the Dioga, Color Gaga, San John, Street, the Kabashan, like a Siva, Church Sangapa, Joding Landa, Jimdaya, so Chinakanga, you go, Color Gaga, that Sangabai, Kakak, Sangabai, Captain by Pure. Chỉ phải sang bài chỉ thao mong nhà đâm khmore na mang rốc san la rồi muốn nuôi hay đi tụi mi ra đời cao tăng gu về ra đời cao ra rồi đi tụi mi đi hi lệ hay thật thay của thế là for example pasar na the plan sai này khang nuôi chin cái các thứ gì nuôi t-shirt amu yek trai gì sang ngay cái youth service đi sang galo humane service đi mà sang galo chính là kiang đó chỉ interpret thôi chứ đó chính là kiang này chỉ có vợ he was holy of holy general service by thâu service by ai ara interpret nó chỉ có anh vừa sao tấm hàng mình đó khi vào holy of holy thì đem mang là virak này bấm này youth service ram này chính là thật chính ông bên cái cái sang t-shirt liền mà cho cái sang chỉ là sang bay tất cả những ngày ra làm niệm na and so ara thật he will issue thật là cái chỗ thật là sao mà ngày này chỉ cần là cái thật là the expressive side, the main side you saridia, and so the you should you take if fashionable have I salam nim or began I have used the outside the youth league connect have I van dress is at other hand in the Canada. Just the have I the nim, I am who I am, whether off the pulpit or on the pulpit, in the church or off the church. So in a Varemi you shimni t-shirt sang you korum bai ka I believe each jersey ba ka t-shirt sang korum bai ka nan sang na jin da mai Arab corporate fellowship sau with the corporate worship sau nan sang na jin da mi khang reading ni stumble hat le ka ba atang khang da decency na modesty na stumble hat le ka ba yes jiba ji itum fresha sa da yam phung ra bai ban la han na len ya so the ning ni kharnau bi na bai or the kila sa bi na bai church with uniform nga bai ki ji thada khai bai hi bai ba kushong sangai wo hi phorong service ni sangbai hi bai ma sangbai ni thau ja khale hi dai kushong sangai thalai na ri teenager sadam ni i rally except sang hai khi bai ni ji evening ni khari thum ni tam thada lam tam save to the Sunday school lam thada ma ga to evening ni ever si sai ka e converse ning ja na sa ji e converse ma tong bai ma kuju ga phini bai na older go salam mang ning ga ji ra ver si sangai na sa and so chichap the tang now youth being chung lam thada ma dam same the hiwi area ni struggle sada khlen le church ma ngai no ga chinom ben ma sang nayo yang our formal dress malay tu chedam ra ka le and so hi thai he na thumni church ga ni khap ki bai ba malay khang sa phai sai ga mini sai thumba na thum stam ba sang sa khai no okay
ning share ku ra Lummi na nam thala no experience ang ka share sa mi gai ji te shin ku ba jung ga jang le arui ituna ka jung jang ga Zingkhai hi expectation from the church ne arui tumna what do we expect from the youth ara youth aga sa da ituna key role ngrew by church li ituna ka da contribute sa by church aga maling mai we odram khang sei li church aga itum tong rum ga da sim gang bai ji hi tiong mai ka hi nga san rum bai sa kari sa da ku ra Varemi na tiong mai ka hang li lo what do we expect from the youth what are the roles of the youth in church building li tiong mai ka la hang jo itum khangchai na youth we role in church li khigla ji itum na aruri practice that sadakli here church we program lager chili chapa samik fai course city la samik fai jubilee or diamond ki golden myon ge jili assure samik yang samik fai the church role ne that jili limit sala le hai church chung le jin ka church role ka sang hat fa chila sa se I mean youth role yes youth role chila sa se ka athan Lummi hang da ya church wall kan sok lu ga sa khai chung le jin you samsa da iram ne in the practice hai in the youth leadership ning game sara le ga in regret sa yin ne ka sa na bin he avu wa na neglect sa le le chung khale be sa tham ma da mang sa le de khai khong bai khong phang athum action jo sim ji ga ma khau me le ga sa na chung le jin ji atom being hele youth pina ka sana ki si mai le le ji ja identify sai le ga atom shin ni wa le ga atom we floor tak khami shimwai te himi tra da sang khami atom me kham khau pong khu le ga ngs khami he youth we role ka hak ne da khu ji okay ka sana bi le order ni thmi de le church ni thmi de right chan kham dai youth role youth bi ji sang sang lai Kakhini evangelism youth role ka hak fa evangelism youth na sa phong ra I think itum na no way just while kan shop luga youth ping ne ma gi ne youth ping ne sa gi ne itum na aksi the try sai ukhu down le dekle youth dong ka chip sarai luga Christmas adamli Christmas greeting saman khuli dukan sa dekle myang bi li Hindi Bible hand out sa ji athumli tukali zangman sia saman athumli atungena hapoga azingta shumbe ya ithumda Bible yaw mi sia sa kan athum welcome sana jin okay Diwali ra ka Diwali greetings mi man athumli sia sa kan athum welcome sa shun jin plus ithumwe youth bi bazali za sarda klinda akhuli za sarda klinda athum bingjile ithum team khayelaga so once in a month jitangli itum jishu krishna nali le shikho ge jim angjila thumli wang se thada chut ni sar reach out sani ji ba kham dai ro la khudile inak thumang hang ge khani hai re ka thum important sa mai thi ji youth role a khasi khikle ji ka youth a hana ka tharak saksat ku hi church we fang role ka pro khu church chi bana iwi church le le dekla youth pin hi kathar saksat khuni ji ba ang ji church ka khausare chana youth pin na kathar saksat khu hi mi hi ada church we ring hang family ji de ji chana kathar saksat khu ya dam strong church ka we spirituality hi le chungka upgrade sa mi ji masak zalam gumkha dam ji strong restore samilo masamilo alim sami baimre hi thare ki ji kamrat na church with spirituality hi nai phum ji de kala hu vai na pastor chung ga pastor sai lak le za thu ha ne ka ji de okay chana mer ngala na youth na sami gi ji role kham ta yi ji youth ko dong khale ya thar sa sat khun sa nai kham tai ro ina ko thum hangai re sanau ping le jon khami evangelism ot ka sa youth ping na thar sa sat khu okay ni share him tell like points ping ne are usually na supplementary question answer the are ko thum hi implement ga sai li church we na hindrances le ga malai klai ti mai ka thai ngai ithum na youth ping na or sangai la gai na of course sangai la na sa gai ji la ga musak pai la lai sa la pai da kham ta da ma hang ram ne
anywhere laga akhanava thakava church when hindrances mlai le ka youth ping na thei laga maksa ka kichila tyo me ka thengai ka thada hi how proxy ji tyo share san mi cho church when masa pai mri ji khi kam lai ka communication gap from leng sangai issue youth na hi sangai ji hi church le ya church le communicate san laga sai ka problem khi kam lai ka church le khi kam mang la evangelism sa dai yang sar shimni zar laga otsas ba pha je ke bi le aram ma phap da khang le bai church le hangai ke ba church na itum lang ta dan jon ni bai ke je shok chung khara bai ji chan ada ni na hang khai point ki chum ji le church we na ba khap khi ka kra khai ne right yes ni share talakai point ne hi ko thumi bang hila sau se jiwa hi thum society le church le kham je chung khoira ra ge chang ko khui le same question here in a pastor lila direct sangai li shit le itum youth we na pastor ak sada no we experience le or in general la hang milo youth when it we key expect sa church le atum na la itum youth ni ka da order mut sapai church mang li church ka arwe buildings mang focus masala in our society itum na youth ak sada key me role itum na sapai le jin na tyo me ka share san milo okay arwe iwing so na ada hang ji kham tai zangai da hap e phaning itum we church iwine itum sai ko ruine ke ju belongingness ke ji youth ko chung madam lai stai chi atang hangula ra chi mong ge ka actually church ong ine khaba la jang nei ra or youth bi itum la mazang thei de jang nei ra ka itum nang ra ping hi itum youth ping hi ada youth ping li ada phatang sa ngai ba actually de kli aba itum ko chung ke hi as na expose o thui Operation ni lapai kita mungkin lapai expose ada bersam nawa itu bucung ka shimi bam nak khuli bam nak lui ba nak aje literally yang sang thai nawa China itu be kernau bing hina church kernau bing itu hina ava bing tum itu bucu kamazli paning kamili ministry ka sali hilida mabak sung chung khale la Delhi le shobam Delhi fellowship di involve society Bangalore di involve society mada different cities yang chui yang ga them kam ta ga chung ka tam phui la ga itum ga chung ga hi ongai ka khanja iram bi khanja ta ung hau chau ji ma ta le de hi inam rakli yo na thumba ji ab mai le ka ja mai ga miram kam tha variation in na pai wordam in na pai khring khring le pai thum ji ngung sa no ji na ji ring go sai ka itum ga chung ga hi ada itum dang lo bing hi itum li ji le de le wo in phinga ka Mumbai le shop Delhi le shop la ka Rambulum bam ka rambu khung jai nam kan chok tu rambu politics rambu environment lung phum thiau kisle le wo hi itum kan dot min hi musa khai la ka specific eva hi da ba aru hang srai re ada particular side mahang lu ge ka church with every activities le youth being involved sa pai chang involved sa pai ishi you church na hang ka itum acakum zingum hi pandemic mang na samai re ka itum weekly itum home business sa sai yudin sa sai ni tikan na kuma ka day next youth women as a day jo next zum khni je youth na ni je taring pha na ni je youth na za khli je ta youth ping na shim di ara da bible simra thu ji church sangai na ping la tum shin ba la ka ba pam ma ka the just sa from route to the mangling la thai chai na phong wa la ka ba chai ba sang mu ta sa ji ta youth ping i mang ka ba kho ba li ba ang sna on so la ka ana so kha ye mya kho ba la ki tum dong rum ka worship ba sa ji aba u ala ze le de da nga u la ya ta ji youth ka ma ta ye ro la kha de la ya ang ta hang re hospitality hi tlak sa bai church le tang le de kle ka sa ka zanau pingli ka sanau pingli al cha kum si church lu som ministry ta sai lui ba chot la le na ba lo thu ji ka sa hai da bam da li youth ping na thumra ngalang ro ka mi thumra ngalang hi phasa ba ning de ka youth is thumra wa la ka ba so mi khai ba chang mi khai je chung phang pha na khai le youth ministry lak ta le ja ka sanau pingli si ba sak mi ji kam ta yak lak ta le ya ji youth ping thumna church hong li sa pai la khai ministry ta ji hangai ili pasra khali punk na sak ke ji ineng la ka church le youth ping pang sha ka jang
chẳng này chẳng at tầm khi chụp cái oja ít nó sa đây strong liver sa đây delete sa đây him sa bài là illustration committee i pass ra khali church ra khali bom nó cái chúng phang trụ bom da stagnant sa khai là này dan sa mi liya chỉ youth nó không tai pass li không john min silak ta liya ta trên này youth ping hin na sa da ning sang hai re cái sa bài cái chúng khali wo chẳng sa bài ta sa bài ni share pastor la cái ni share sa mi re thum youth when la expectation hi chung bom de le itum sa kwai chung khale le ngai cha question ku Lummi li na direct sangai athung na firstly ka hang da itum hi youth and church connection hi ma thamai se ka church mang le expect sa kharnau ping mang le expect sa itum khuni thot ping la sa kwai lo chung khale lak de le ar nu shongai na na tyo ma ka share sam itum youth we role khi le lak itum na saran khi mak sa ka chi tha le ka la hi thai sang sangai ki ji bai na tyo ma ka share sam lo cho 사크란 나타다 사설들이 다도 이거 다다 샨구야 그래 좀 롤스 다다 리미트 살라 코처스 바 아래 아메리칸 한가다 아셔사 카미네 퀄리범 카미네 or 키키게 이벤트 그 주위 그 싱글 강 뭐그닝 다 살이야 더 physically 강존 맨파워 카미 양 샤가자 뭐그닝 다네 지타지 사반 apart from that 아래 아메리칸이나 아메탄존나 룸상 가이나 더 이거 다다 지리 랑달라 이는라 바 다다 강대 포인트 rumsang vai da lei du sa da mshan gum ne ka jiba hi da ina khamaju itum church we ministry hi de inclusive samai accommodate samai da youth being ni shin ka bai area for example sound engineer shin bai water church de clear we operator is ba ji maning la sound engineer tam wi chak khai khani thot phini church the employees habai hai na wara MBA kupsang hai ba di church the employees habai hai no church management and manage sami khai ba tida da idum khni thot bing tam wi hai area deng tam wi hai bing ji church na de inclusive sami da accommodate sami da sishin ji ba yu ga phning ni kahang na da idum khni thot bing hi creative la thum sami ba mai phebang la thum ga beng mai ba mai so in many ways 이tum no sabana da bashum giji itum church di mak pa na ku tong theologian being sara gi hi kimam jum no sound engineer la theologian sara for sai nim ko dio ku tong theologian sara ji ijawi expertise attitude ni hire sa lo jinna ba ji attitude employee sa lo jinna ba ji da ga ba church we ministry yu ga ni ma ba mai ka ra raw ram re sang gang sa gi la da ka shum me ka ra ina 이위 ministry 아리 implement 하다는 야 이위 어떤 killer volunteers 하면 양 다들 미는 좀 미세요 미크니니 아니크니 다들 미견 다 하신 다들 아밤나 데코레이션 사다 이슈 virtual worship 동안 다 아니긴 다들 삼이고 그 미카나 장히 히라이란 히라는 저는 너네크니 event 그 동안 이슈 event 그 동안 이슈 virtual worship 동안 너네크니 in charge 그도 사이가 props 키메터가사 지도 동안 아니크니 부사 되어라 히크리 하이라 settings 그 범라 질 아니크니 부사 되어라 in ani yang itum jersey he da mi hai bai hai no employees han no right because throughout the year events they the jersey ji ara the he the ngam za lo myang le employees ha ga ali the employment generate ha da ga nim na ali employees ha ga our team ji our church the brawi what sa ministry sa di invest sang so ali the mikran ji church the mura does that apong doing the creative sa mai the 그나 practical 삼이 좀 죽는 inclusive 삼이 시지만 churchly youth 나 삼이 바이다 중매 나오도 그 right 니셔 감타 point 이 좀이 미국 강연 힐라 더가 사바 뭐 나 강아이 질라 music 타마이로 이 좀이 appearance decorative 살라가 이 좀 영가 이 church라 강아이 범 드럭질라 일라 샹퀴라 아리나 아강 한차 나오게 Ari itumna role kayang hi tran youth we ko chung ja yang bang sha wi le da le thai ping pong de le ka sa sheba sa phang re but how important is youth na pulpitly lecture ga sai how important it is in a kayang you experience li youth le platform cha ka pulpit ka chika him thain mane chen na you ka ni le itumi chen na youth being we grievances itumi challenges share sa vai space me thoi de in the shan kui jina wa or program li part take sai youth li cha ma mi ji thai chen na hi ba hi ka tha the suggest sangai youth na platform go kui good question hi ba te mo share sai me jo here jon nang cham isi theologian being group a hane jile ha da ari tum theologian khuni thot being we grievances da itum discuss sai hi area la da show go da hi Arida jino pastor senior pastor by Kranao yang our PDH mang dam hije kara ara church member PhD group khaila MDiv group khaila even India way or Southeast Asia way best theological college when dam hije
hi ping hen dang dar ung ga PTH ku khai ba wa zing wo tung sa ge ji khai no chi thai ga ba atama ni zum hi youth ping na amang sak na ga da ma tha ka shung ai tam hi khai hi suppress ha da ni da yang arin nan kha da pulpit mo ping je na je na itu mi de a thang in kha da khana ben khni thot ping hi phap ta ngok de ga khana ping hi la ina tam hi khai ina thai hi khai hi jing mi ji ba ni update sa phung la upgrade sa phung re gi ji la muchuk la ga khni thot ping hi la pam ni no for example the you khrajan in hang you example in hang itum ni aya li like ba dom da ba tam sa kya ku chung dam hui lo da ba ban tam hui sak ai ma tam hui sak tam hui la ga tam hui hai ju ung ga as aba ari tam go la ya tam go da ba as chi ba je mam shum de je kha ba ji mang na ngai khana ni right ya tam hui lo kha tam hui ji itum ni connect sa phai or itum shum hui phai ma sa lo we will be like this we will be stagnant like this kujui ningju hi le ba mo and so hi dai ma le da de open sa me da ka thar li la ka khuni thot ping la chance mi mai yang ka re ga sang ji la thai ok thu atam ji la thai na ga ya dam mi are inam sa chun bai in mang ning chun bai my time is over idi van mi he ji i sak shap sai re ji ta da hambal thai ji thai mi sak shap khana ro shok ta ka sai wo and so in kan da are hi problem hi le da da PTH clear ko college da independent college da mui khai mi ba na pas sa de ga wa jing ni PhD khu khai ba or MDF khu khai ba MDH khu khai ba da wa jing ni an ba mi kha ji ka hui ra da ma mi kha mu na da awe the hui an sa mi ran ji da suppress sa de da hi da le ba mo and so both ways the works have mi da khu do ping na shung na ga ne approach ra khar thot ping na open sa na empresa phai sa ra da yu sa da chan wi ji ka yu issue le la ga right same question na pastor li actually direct sangai ji ba je itungui khani thot ping li pulpit ka chi ka wi marami li itungui service atungui khang li youth service dang te le ji le youth mang khorum le kai tum general kho khorum li itum youth ping li platform chung me khami gi ji wi li itumi tiao lain thei sa da thei chong kharjan sa li tiao me ka sa li na how important is it itumi experience arwe ku Lummi na khang kai da hi li pastor sar chung hai jo their experience ne kai tum khani thot ping wa arwe tum gui ong hai ping enrich knowledge na hi ka ji ba itum na wait tam la ga of course ara fusion ga sa thang da chin na ka pha mai thu kai tum ni suppress ga sa da leo la kai tum hi platform ma ka mi hin na sak zin la la ji tiao me ka na khang min jo okay I chon hang ga da I pha pan hang ga I throughout the month Monday Wednesday evening Friday Bible study Sunday a tournament Sunday Zingtoze ji here na sam khung ai na ji ne ya yang ena mrakhali athum I ara ashik thum Bible dum le na thum ma ka thum le na zin na thor athum my preparation thira thum le matu khang sa of course na thor chung min khui congregation ni ka chung mai le ka da thum ra ga ngo le ji ena thum la ya khom ma ji verjang lo jang harau lo na ji chen in thor khui ka na zin ta hi athum le tam dam or even special occasion hali athum di pulpit chikam lak le even Bible normally la Bible now ji him le lak ang sal la issue youth pingli pulpit ka khai in trak le ka ji pulpit ji ka khwai wang ji ka recap the in a masam la ma ja bai la jang in a alive route tu hi route lam ka a na hi ma khrai sa ka ma sa bai le ya ang ji na ji ta ji sam khai le athum di there are some man khwai wang da athum li ji platform ja dan ni ka khang da mai itumui thankful in general da hanga ka itumui yaw khoma bing hi atama kali Bible now chi lam chung sa thu ka them thang mai ja thum ang sa how athumi tu hin za shon how the really thum le kin thot ung da la ka athum ne makan la ka them mai da khama tu gi ji hi the exam sakral le jang sa pai chu chin chim quick la jang sa pai or even he don't am ning re kai khaliba he in a pning hwana ba ta even thada ilim tham kha da you bul pil ilim tham kha ram lumin ram tu ka an ram tu ka you job hilin secure saula ka chin the im makhle je pning ba ta che pastor ping jang thada sal ping hawla in eyes ali ara ta thai ro ja the ili Zingtoze ba shin ili eyes an them kha la ga athum bing de Zingtoze in secure saula in the pning ba ta che ta cha da jiwi da factor ada jang serpai da yang ada mui bai yu ga pning jang ka da inam rakli da phaplan da ji itum le
thankful in general ta yang laka ning share perspective ku chong when ta da khu rang ro ka itu mi discussion lu mai ta la min la the khu pha mera ina chi ngai ta question ku re mi la ngan ngai example sa itu mi any gathering til la ki la sal mai itu kernal khyak shi khya shi ching for example sa 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 ji ai kernal da ana sam yo no ku ji le la ke sa sa thai li thum khang nui khar ji la le sa la respect le ji le ye ka hi toy now da ara khnu thot pin sa sa vai platform ma lei gi san la thei church li sa sa ji la deaconess kernal pin jiao program accommodate mak sa hang da le ni na la ka any gathering ji la kernal ta ka itum khnu thot pin sa ka li sa ra ka sa thai ka li tam si da hik da hi itum khnu thot pin li itum wi pulpit ma mi li ta wi platform ja kham kham tha da ka thei hi hin la issue sa la ka la itum ki ta gap bridge gap sa ku si ji la tiong ma share sa mi la jo firstly hang logic church hi tam nau phai apam ning ne right bible pathai phai lecture sa thai phai ta ali mi sei lega ale siak sa tam khur no gi thar no gi wi apam ning ji ne hang se ji khaya kha tha sai ji la church a hana awi li le de kle yut pi hi li shi jin khimi phala ke de phoi adam li bible ka ba tha ta da how box yala kokop siala church we worship than kamila hikda bin he youth li adam kami phala ke de hui iwi phap daliva church than kami da he youth pin na than ka ba ta da church ra ka bin ji la ni shok me de thai ji dai kasar now karnau na than ba li ba asnau a khan youth a khan ya energetic sala ka than ka ba ni ngai ro me de thai ji na ya kai thom we a thang nan khang tha da kernal mang na dum phi khai ba jin ne se yak sa no ka than no dong ka cha na no snow bi yut pi le da dam cha ka khmi le chim sa sang ngai me churches mi le shabai nang da yut pi li mi ran adam ji mi sa ngai ta oni ji ba dam khui khwa apon no ning ne asia sa dam khui vai no da sang no fa apon no ning ne ka tha sa le la spiritually haksaman mature saman christian li thaiba khaya nawa ka yuda shok pai ji ne ka khane le ini a kha hangai ji ne ese churches bin a ka practice sa khile le ji ka theologically train sa khai our church in tar le de ada mati phanga thara la ka le ji de ya ka samsa the annual occasion Mother's Day la Father's Day la Easter Sunday la hikta occasion ni kebalong le speaker ho le ji ka government job ka autumn ka hak ning dak le di intellectual speak samsa da apart from theologically trained individuals ya atum bi mang le opportunity ni hai wa shi ne ji ai avdc ne avsto ne samsa le ya avsp ne our gazetted officer ne da atum bi mang le atum bi hai church le chung le ni ivi him sa sa ne Tagatan theologically trained sa kaya atum bin ji kli shi jino ra yes atum limam du lo mang du kha da mam mi tu ra ili ham lu ji kha Easter Sunday Good Friday da ye theology thuk lak hi message du gi ji de jili STO li hod le SP li hod le ta ga itum we church we maturity kya ka san ra kya tu ra atom de khum du jim ta sar ko imam tha mi jin yes ta sar kha ka zang hat wa our church le theological train sala bom dak le atom bing li atom mi ra de khu okay ning share thala kai point ne itum accommodate sa pai chi samoman ra da shi sang ari khana wa sa da ina ari pandemic hili present situation hili focus all ka questioning han ngai itum achako when our school la maka to colleges shut down sa how church activity la tio samoman other physical church la malay to virtual worship mine like how itum we khuni thought me hi shong hi va kharjan sa le reports kharjan li khari khang achung sang la ga we ji pau chong ga sha de le ena itum hi as a youth kala church na
immediate action ni itum khim me kui ba arisa da le khamthar la hi continue sang sak pai je or ka hi tai sami kha phare itum youth mang da le immoral activities le indul sa da le me itum la ho kui pai ra ji church rok jung ka le da shang kui iba jan church na ki sami bai ka le itum youth ping khlatal la ki sami bai ji points tiang mo mai na ka share sang rum kap da ina kui ra Lummi ni hing han ngai na ka share sami lo you experience for example Haorei issue Oasis youth point virtual worship to protect la physical meeting incorporate worship by malay by na alternative path ka ara youth ping la YouTube li access le certainly internet access le certainly Instagram li Facebook li access le certainly ju by na chibaz di virtual worship le khami kala Instagram li 1 minute talk ta minute avo video clip chi athum la tangse la the participation se la 1 minute talk ta le khami or apong ding day na social media platform chi jin ga hada athum ni vi rawi kring dui ina cater sa khami fit sa khami ji bai bang sa mai la in terms of songs la bai ya or preaching la bai hi bai le ni si da sa khami da jiwi khila ga ni za da church la ning shop me da sa bai aja ba kudong la da sa me bai kai la sa bam ne ka thada iwi ka phading ni kudong ka la ma sa ma le ara hi youth perspective en khang go khana ping mo YouTube musing na athum ni wa for example amithan so long shin sami da ji phala kha da shi church na ari tu horn je na preach sami da le shim ni la ga sam phang ni ga sa da ji ya and so ka youth ping ni wa social media platform shi jin da ministry da continue sa ba ji kham da ya ba a khana ba idum youth ping we mental health issue hi tum saknai khu ni ta ka sai go pandemic hi na itum mental health hi na apong chong hi na sasami I la zang ga da apong chong ni da simni pam so na da jikta wi pao mang da na za da social media da singa pam son gi ji wi effect hi na sin na itum mental health we well being hi ni effect chung sa da he ne a chima mning da sim mi chung ga khuni thot chung ga healthy sa na kai sim le mi and he youth ministry sa ga da hi shan gu jin yang simni ring pha la ga na ning da ko ga na jing re na ring pha la ni ga pam youth mo ju mo go shi we problem ava problem khamang ga za we ka sha ga ta da problem na chu le ban da sim ji sa da ga jang ma di phanga sa lok sa bam na ji I believe our mental health the door ku re so so hi dai la mo ju khu mi ga aja ba church na la yang counseling sa kham hi athum ne church being we members being ni kapai ba na ka counseling sa kham hi physically wang so bam bai sa da hotline ne mo ngai na yang athum toll free number mo na number hi bai le anytime na khran sa ngai ithum ne mi le go the number khni thum ne ka hena na athum ni de gong jom ni sia pha na da hui isi Oasis youth point na cha chun nang jang ha hopo ki hi bai ya and thus far mi tha da phangalang aroi tha da ithum ni khran sa khra ya khran sa Haorei active sa la na da khran sa da hi mi thuk shni le khran sa mi da ya the physically musam mar sa la ki tha ga ba ara phone ni call sa ba na comfortable sa me or text sa ba na comfortable sa me de da mi phanga chuk le da ri serious extreme sa la kai case mi di phanga sa da da guchung sa da struggle sa da kai no te ye kdio ga big rock mai na ga khanam thi mai na ga kiji mai le da ka pai ba na ga athum ni mental health bi di la khna de thum na ke de sa me bai ra kiji la you church na ji sa me bai khlai okay ani khni na kham le ja jan sang chu okay ning share sa bai la khai suggestions ne ngrai ka cha questions se pastor lila direct sangai le church we role ki le la kla hikta atam li tu khni thot ping le ho quick bai kala khni thot ping la ki itum kla de ki sa ka phara suggestions kham mi lo ada ina sadak le jang hada ji ina mo ga sa ji tra khala hi la hang ga bi thai ka ina sa pai ina sadak le kla sala ga effective sadak le akhni ji mai itum youth group the gathering sa bai ture ka church mo ga ji bai ne ji la here now ji chon le la khande de bram rom sa sa de la je na Friday we youth Bible study ji tong amrak sipai to the church li youth exit thra plus mi matiti shimkruina khonai that we te risk sam phai bang da na shi khonai mati na shi dang nom ta ka ji brief Bible sis halaka atum struggles hi ji bang de tum kan than cha halaka tum prayer ta ji jon thang shi April win ja da jer da sara shum ne ji sara shum ji na atum spiritual nourishment bang
kala rally odam khang tse ge hili atum rally kwisang khai nang lawa nang ber avu sa da chi mashman khwai bang da iwi PA system mai na hata khali mati shi church khni mezal ngai na ndo khni hiling tak la iwi church member khni ngira khai mo mo je na iwi church song je ka song preach sa je sa sak mo je song ma tu ma song mo je na song bai khni shi ba no je na chi ba ra je ka ba ra imang ba la yut matiti ormning ga shim khuin horang works no je na na shi zonga na shim dile ka na shim dila lo da ta ka gazadu bricks la ava pin la chi ma thring thomo jang na chong pra la ka chi ma ba rang la ga half hour head ra la ka cha ra bam ka pala ka ni thum kran one to one kran sai atum struggles atum social relationship ta le hi hi ji la ka chi pala ka na thum open up la ka sa sang ma ka phon da khokum la akhala khani la tam ma ka mic chi li at no la in a rally order month phon da you preaching na sa sa mun than da ji in a prinka atum chung ji helpful side of ang da ajo dam li ji sa pai da of course it ma dang the virtual worship the mlem da ka WhatsApp we train na ishi Zoom in Bible study in sang sarai tang da ji mai iwi church li sa pai ha da ba church ka pung chung sa pai lem re iwi church fa ma chung tu da ar jong wa youth 40 50 mang hi li in a ka ba sa pa da ji sang pai ne ka church ka chung khana ji youth chung na ai da pastor mang na ka rum sa khra li lak le re ang ka ji ara hi tam li ma theu li o itum the youth bringing something hi chau na phung mo itum chung me de employee sar lo mo chung me mi phasan lo mo landal dai da youth pha khwai bang itum phasan lo mo ji aju tam li ya phaning khwi ka pa ya tam de kula kho hi ta jimning ka hi char unga ka bai da ung chi ba ma ka aju pandemic li youth member thing ni li youth pasar li phau gi da kumbai da phalam sam hom rai ta chin hi itum tong li hi da alarm mak na wo o itum spiritually o hi ya chim thing khwi gi no ji ba da chi da chan khwi okay nik share pastor ni shin sa da le ji la a thaim thel le ra da shi chang me thaim ro no ji la hang sangai hiwi same question ni kana sa da queer Varemi na la ka share sami lo itum hi church when ki expect sa ki sa pai ra le itum youth club la ki sa mai si ji ka hang ro cha tam hi okay in hi the village way context in aka issue for town way context in aka the khni na answer ngai ukhuliva as a pandemically now snowing guru de clay now snowing junga jaksi sangai he a collective effort to grasa the khui church mang na sagi ji he was sakre the khui samsa the school na saran ji sa atum online class la are online class khui de clay he li atum ni sa line khui mi tha da thalai na atum now snowing ji li yau thu fai the sang no fai tam chung da mi la atum le hombo be tha hi chung be de mi la ga simply confine sang sak le ya school na ji role khui le khui mi zim nim ne kha the ning sang me de khui like tam khui fai mang me ji la atum mi merin mi chai ge fai la school bi na yo focus han ni le ya school na la cha da sami ke sa tang na ya ke sa tang na la mai kai na la isi tang li thatam sabai mer ko ji hang tin mi lega mi he ta da shai ge deu ga trin le de che da kuisang lo bai isi tang le khamang zam sabai ne isi tang le ari ram ka pai ni ji mar li mai ge na baung ya tang le sa da ro khimi ki sa family ave wan la ta da ro khimi ji tung le church na khuiran ji part ki kipa mai na chha le kipa mai na mui de sak le ji identify expanding the sal ga achu wi live shimni le mazang pha ro thu gi da sak pa chung le hai ne ka church na khia point na thum ya pro sa bai re ji church na chuk le ga that the collective effort and sa ka ba da shung fi pai le re da shan kui okay village context le ya church ka hok sar le village le ba problem le shain bom le jadi village le bai la ki ta hang re ba pastor na mong dek le ji ki ba ya ani kap te play ji ki ba an theser play ni ya atum bi le ho khwe le ga num sa dek le mong shung ne da pipeline so da sia sa mi tam se mi ni ji ba khang ji ra bai te khu okay ning share practically sa pai khai sa pai da clear suggestions bing mang I hope it will be being implement sa mi si ji ba pharai ji hang sangai arwe khana wa sa da closing remarks matala gaina how do we accommodate one another
church kara thwa kala itum khuni thot me how do we work together ji bai li paisin sa la ka khanaw remark sa da minute akla khani la khoi mi ro se kuira lumi wen ha po se jo e community ka da sar da ji ya thang hang sar ro je thak me bin yang ai da chin o je ari the main sala kai khni idum hi two-sided story ne chena story hi party khni ne de khana in the youth let's say yang khana versus youth tong dai ne chena youth bin da athum na saran jiba tam hui shi hui sai ka critical sa la na in the key embrace sara kala in the key practice ha bai jiba hi you abam ni you shin ni you context ni key practice ha bai jiba hi filter sa ga zak ta ka cha da khung sa ngai kala ji khui khung adam ni khana bin ni la kida ko open sa me sa ngai ara you nang ra bin athum ayali tamhui shi khu gam thain tamhui shi khu ko ngai ne chena athum na ka thar khui khung ni le ithum ba pha vai le ka church we rin ni or ya ri rin ni pha vai le ka ba ithum hi uncomfortable sa la mai change ki ji uncomfortable sa na nang ning sa ground ji wen shock la ka khamde embrace sa ji ki ji uncomfortable sa kha khana bi na chi hi de open sa me na ka thar thar ji la ithum ba pha vai le ka ba da embrace sang ka khani na da pha ga da lo ni khanaubina thuma tamte kala khuni dot ping na athuma tamte na kisa do otsa kom ji ba accommodate sabai mi ra da shan ve okay ning shi he ka khani le kuira ya pastor no when it hado ngau sai na la no khanaw closing remark kala na ya really appeal sa ngai le la itu youth ping le la itu mi chala na specific salai su mi intelligence ping le la public ping anything no closing remark na kami mi okay ada I specific salai ne de hi ta marin ru ge ka atang isin hang hai tong ji le sum khui la ga tang hol church ka chung ali tigan ka pham sam tu ji de chang chaina upai nem da dar filin sa khawai wang da ta ti do mang le sa ru khla da sem khu bai sem khu rum ma da church ka chung khali church li active sala ka na church wi odom khu de khle ka chung ng thum thum da mang za le za le ka chu ta khle de women leader sa khawai wang phalam sam tu ja ra hi akhleng ka alas thai da jang ta chi hi ke jum ra khla ka athum yang la sa le ka church sum ne ma semai sa na wa ta aji thum tam phili sa da I thum tangul church li sa da tigan sa ka bai bang born again than hang ga chang hang sa ka born again sa khai tigan born again sa ka women leader gi hi mle le ya ta chi ping jin na mangla rin di enlighten ma sa la tigan tang sa jang da women jin than jang da church kya ka hor da ram ma li ke ji hi dong thai jang ta chi khwang khla ji ka athum sempai de la ka church na lan yang invest sa la ga ma sa ka sa wang aji thum problem fa sa le ne ta aji hi fa sa le ji thum the de la ga sa sa la ka ara athum dam li chak she sa na ajo dam li na sa na yud dam chak chak li hi han me ka de le chin aji hi thum ma sem le ka akhmai thum church jim ju ba la ka ukhang lak chne akhmai thum women akhmai thum youth akhmai thum tikan ke jim ju ba la ka ukhang lak chne chena ta dai thum psycho izang zang da ya khom thun sa da thum psycho zang zang da itum youth pingli maximum atam yang learn church we invest ha gi ji salak sai gi ji I ji salak in hangai jang san hangai kala isi le de khle tang khlu youth ping psycho mai church ping na itum na masami khrer masami thu gi la ka chung khle la kai ka itum phapta gi ji ba na in a raw relationship de personal relationship de no mirin here rally accountable sa ji de ji in a I personal side de claim sa bai mning ji de isha wan side sa bai ji de itum raw tu tang hu no raw tu mu sha mi zang la ji shum ra mu sha mi zang la mu le me de khu ye kem ma zang la na ji mi pang dam le me de khu ye jang chen na ji akham na in a aba abu tu sa la ka no shim kur church ji ga pyang ga le sa ge ji na la pring ka na ji pring khu le ji ka ajin tu la ga na la I la ji li active salak ne involve sa kui mashung kui ke je youth avang sa se ji you had a burning the desire khane nam psychology ngai ne king shla ga re ning share pastorly khna wa sa da kuira Varemi Zingkhai la no closing remark na ya really appeal sa ngai le la or no way anything talaga ni ituma chu topic li be sa no closing remark come mi lo ina I khna sa de hi hangai church pili ina ha hang ngai akhle ji ba youth pingli khon ji hi nei de church na ba thei ji nei jan na thum chi ji da condemn lo chung sa ji nei chi hon ka mai na youth pingli appreciate sa vai apong ka ji li le na yam youth pingli kham tha ji li le le sei da thum mi kham tha la pha hu le ga as na thum hi area hi lem tha na I da thum li appreciate la sang sa nai church le
กลยุทธ์เป็นอยู่ละห้างใครนะที่อีวิเชิร์ชเนี่ยแต่อกทิ้งสักไงอีเชิร์ชมังงามเนี่ยคือยุดมาสร้างสักไงที่วิเชิร์ชเนี่ยพงโยเชิร์ชอีวิเชิร์ชเนี่ย UTBC อีวิเชิร์ชเนี่ยวิโอเลนีอีวิเชิร์ชเนี่ย UTBC อีวิเชิร์ชเนี่ยแต่เชิร์ชคำว่ายุดสร้างสักไงยาวท่าเด็กกลีวาเรื่องสิ่งที่ละก็ข้อมูลมันเคลียร์แต่มั่งสักแล้วก็ยุดมาสร้างสักไงนั่นเองมั่งเราศึกษาสัมพันธ์กับไอ้ church ที่ church นี่สิระวังสักไงแต่คณี lastly คณีจะได้ห่างไงโอเคนิ่งชีเร่คุยเรื่องลุมีฮารามพาสเตอร์ทันริโซกัสซาร์คุยเรื่องเวรมิซิงค์นี่ชิคทุ่มนะร่างรูมิลก็มีลากันน่าจะท็อปิกที่elaborate ซะมีเร่ฮิลังเดิมทำไม elaborate ละก็ถ้าสาลินิกลัมเทมเนี่ยก็อีทุ่มนะที่ขังยี่ดาร์การ์ก็ก็ละ area ทุ่ม situation อีทุ่มsociety นะ face อะไรก็เลย issue เป็นทุ่มนะ third area นะ problems ที่เลยจิละก็ชกมีsolution ที่เลยจิละมีเลย suggestions advice ละจุงก็มีเร่จุงก็ริมไปนิ่งชีนั่นชีก็ทุ่ม ministry ทุ่มนะสาดก็ psycho ราเทมเรื่องเนาะนั่นทุ่มมังงะไอ้นะมีจุงก็สอกมีสัมพันธ์ละก็ทุ่ม society แต่ละอีชีตั้งก็ society เรื่องหักสังเวยมลิงเรื่องเนาะก็เลยมันแต่ไม่กับจะเรื่องเราองค์เราเต็มเต็มหักสังเวยนั่นชีก็ทุ่มมังไอ้นะก็จีหังลิชินไงนิ่งชีเร่ก็ละอาจจะ episode ที่ร่างรูมิดักเลยยังมีดักเลยทุ่ม psycho เรื่องละก็จุงก็นิ่งชีเร่เรื่องไปอีทุ่มอาจจะวิ topic ที่ youth and church ก็จีอีทุ่ม society leader ก็สลากให้ important สลากให้topic ng saw with itum na hi aaj discuss kasane ili itum na youth na mushunge or karnaw ping na church na ngui gi wi kikla agenda ma leim ne kai itum akhai na ka tha da ot sang rum pai mira generation gap le de le gi hi wa it is a kikla khamutum maning lim ne hi it's a hidden truth it's an open secret jan hi thei theu gi da itum karnaw ping ngui li la le admit sa pa la admit sa national ping le ngui da le ji le admit sa khamatha ji khwirang rog le itum ot sabum ga khamatha church khamatha society sem ka se gi ji idea ne itum discuss ka sa ne actually li guess ko thumina matala itum ra phai ji thei re khamatha ka chung gang ji thei re hi li itum khuisang ga bai wing je khuisang la ga practically implement sa se youth ping la let's come forward church ping la welcoming sa me la ga itum akhai na ka le shing rok line khok yang ka sa da order mu sung ga ve rawi ming take vang sa se ji pil sang ai ning share next episode le itum sai ko ring phalai ni sang bang share le shi se mong pha me share se